Nedavno je sa francuskog preveden grafički roman o odrastanju, Kililana Song. Za sad najznačajnije delo Flaua, svestranog umetnika prepoznatljivog crtačkog stila, koji je deo sasvim zaokruženog pripovedačkog izraza, temelji se na sudbini 11-godišnjeg Kenijca Naima, čije skiviranje odlaska u versku školu vodi do povezivanja sa starcem iz obližnje ostrvske prašume Kililana. Tom simbiozom grafičkog i narativnog momenta Flao na neki način ubedljivo pokazuje zašto je strip samosvojna umetnost, jer to je priča koju je moguće ispričati samo kroz izvanredno pripovedanje, kroz slike. Njegov crtež se kreće od krokija koji su potom ukrašeni akvarelom do realističnog crteža, a ponekad skreće u apstrakciju kada je to potrebno u nekim delovima stripa da se bavi duhovnim sferama. Ako bismo analizirali njegov crtež, svakako bismo uvideli uticaje Huga Prata, Iva Milaca i svih njihovih preteča. 10 godina pre ovog izvorno dvotomnog stripa sam Flao je dugo putovao istočnom Afrikom, a kenijski ostrvski arhipelag Lamu, kolevka Svahili sveta, bio mu je najduža stanica. Ključni deo te pripovesti je priča o postkolonijalizmu, jer naravno u jednom takvom egzotičnom kraju pojavljuje se i vlasnici kapitala koji pokušavaju da jedno mirno mesto pretvore u luksuznu turističku destinaciju. Sve to Flao uspeva izvanredno da zaokruži i da pretvori u jednu romanesknu celinu. Ovaj raskošni grafički roman sačinjen od nekoliko vešto prepletenih narativnih tokova uz živopisne prikaze običnih ribara, domaćica, prostitutki i šarenolikog špila smutljivaca, autor završava posvetom svim sestrama i braći iz drveta svog srca, to jest svima onima koji se opiru u Lamuu i drugde.